أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها حمدا كثيرا طيبا مباركا كما هو أهله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنذير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقات وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجه واقتفى أثره
واستنى بسنته واهتدى بهدى وسلم تسليما كثيرا مزيدا يتوالى. أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أحر الترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kiaulungan sin Allah, amo hindi magbati laul, tumainghog, kumita, sin panghindo, sin pag-agama, amuin, turun, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kaya iplak, halom sin Quranul Karim, iban sin mga kahadith-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala magsama-sama, in pagsarang sukul, iban pamudji, ayaw kita niyo maligap, dahil nga para kala, magsarang sukul. Panikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala karnain ini mga kiaulungan sin Allah, dahil nga mga piyawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, patiap-tiap bariman. Sarta, in Allah subhanahu wa ta'ala, biyabandaan kita niyo, in ayaw tuod, malupa, dahil nga magsarang sukul. Puas piyang daakan niya kato taniyo, in amuin tumunay sin pagsarang sukul, hasupaya papagbarakatun niya, in ni'mat, kaya hanughara niya kato taniyo, biyandaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw amuin magkupur, panikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hati niya, in manusia, amuin yaun siya nagkakasaddapan, sin ginisan, tiragbusan, sin nikmat sin Allah ta'ala, pag-ubus in kaaunan niya, magmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di niya hitunay in pagsarang sukul pa Allah ta'ala. Nabiya ini kahalan, nagbanda in Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, udkuruni adkurkum, washkuruli wala takfurun. Hambu, tumtuman niyo ako, tumtumunta kamu. Tumtuman niyo ako ang mga piyardaakan ko. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinangan niyo. Tumtuman niyo ako ang mga piyanglangan ko, tinggalin niyo. Tumtumunta kamu, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Parialaun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tulungun kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paluhayunin pakaradyaan niyo, subhanallah. Iban pagsarang sukul kamu, marikaku. Sin mga kasanyangan, nikmat yanughara kaniyo. Wala takfurun, iwan ayaw kang magkufur. Amo sa pagyanong magkupur, in manusia, misan in sumambahayang 5 waktu, di siya sumambahayang magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabin pagsambayang 5 waktu, in ini, dahil nga mga salaggu-laggu ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampay biyayta Ibnu Uyayna rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, man sallat salawatil khams, pagad syakar Allah ta'ala. Hisiyu-siyuin si mambahayang sambayang 5 waktu pardo, na bunaltud kaya tunay niya in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa time pagsarang sukul ini, ganapan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo mga kiulungan sin Allah. In amuindakan katnan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang tanyo pandukan marayaw, hikarayaw kato taniyo. Bukun Allah ta'ala maglaki, sinibadat taniyo. Sa diya kita niyo sin Allah ta'ala, supaya hanugharaan niya kita niyo, tutungbasan, iban kasanyangan. Dan di naman na dunya labi lubat na tunad law akhirat. Para man sin Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Bang yu piyag sarang sukulan, in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyag sarang sukulan nyo, tahan tutuod, ganapan, dukangan ko pa kanyo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil di ay ni mga kiaulungan sin Allah, pandukahan tanyo yung ginawabaran tanyo. Bang kita tanyo yung ginawabaran tanyo, di magsung, di kita nyo maguntayaw, in kahalan tanyo, di maguntayaw in kahalan tanyo, misan pabiyarinin tuyo tanyo, sin mga ginisan tiragbusan, hinang ikahatol si pakaradyan tanyo, pagus, di na maguntayaw, di magsung, di mag-improve, na rendi hay ni chika. Kita amarayaw in pagsarang sukul mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarang mo, ganapan pa in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kala kulang, di ka magsambayang 5 waktu, hangkan sa inkahalan mo, masi-masi di magkapinda.
Na supaya yato mapinda, dumayawin kahalan mo sumung, inikmat kay mo sin Allah Ta'ala, magsarang sukul kau, sambayang kau 5 waktu. Iwan katan tiragbusan. Ibadat mo Allah Ta'ala, kakausan mo, hinanga. Hinanga. Ampayan long tendan di kato, amuin pagyanon, kakausan mo, wayroon pakyasulayan, in aki, di ko nakakausan. La ilaha illallah. Bukun biya ini, in pagyanon nakakausan mo, sarang mo na sulayan. Sulay na abyayan. Hinangon mo yung kata na supaya mahinang mo yaon. Bang, dahil doon na yaon, mapuasinang mo yung katan, tiranan, di mo pa kakausan, na inyatwa mo natin pagyanon, di mo kakausan. Ang padapon, way mo pakyasulayan, di ko kakausan, na inyatto, dukayng parakala. Inyatto, pagtakon sin kita liso, atawa paghaman-haman, pagpahil-pahil at tungod sin ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na ayaw mga kiulungan sin Allah. Sabab karna, sambatan ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in apabila, kitaan nyo malingkat ini, patumtum mga kiulungan sin Allah. Kataan kita niyo, pakayuntan niyo ini, adlaw-adlaw, idha da'atska nafsuka ila tarkil amal, kullaha la'alli bihadal amal adkhulul jannah. Subhanallah. Adlaw-adlaw pa kaya ini, kabtangan ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, apabila tawakun na kausin ginawabaran mo, patinggalan in amal ibadat, di na huminang sin amal ibadat, baytai in ginawabaran mo. La'alli bihadal amal adkhulul jannah. Ada kalainang ini, hambuki ng sibi-sibi ini, lamiluwa na in piyawajib sin Allah Ta'ala, maamuna inin sabab sinikasud ko panom sin sulha. Subhanallah. Habia ini kahalan, bulan sangyat to, subhanallah. Ang kansanong takain na to, adlaw-adlaw pakayuntay ni mga kiulungan sin Allah. Habia ini kahalan, pasungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, papagbarakatun, inamuin kahalan ta. Nabanda sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sumagawa bang kamu nagkupuro, gamayanin kamu nagmaksiyat, di tumunay sindia akan, huminang sin piyang langan, na banda sin Allah Ta'ala, inna adabi lasyadid, bunal to din siksa ko, tanto pangsan, pangsanin kusog, la ilaha illallah. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaliun tanyo marayaw, in kahalan tanyo rin dia dunya, in kita nyo ini, na piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukon karna, magparhiyasan, magmain-main, salama-lama rin dia dunya. Sumagawa sa lagu-lagu maksud beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wala ako nagpapanjari sin bangsa manu si bangsa jin, buat malaingkan magtag-ipon mari sila katan kaku. Tunggal wayroon sa kuto. Sa lagu-lagu maksud, amuyat tuin maksud, piapanjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sababyat to, in bar iman bar aktal, in kaaunan niya, halawm ibadat tadya siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karuna matali niya, pagka indun niya ini, lugal, kabuhi, pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, bukun siya kakkal, in siya mag-uuwi matu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagbanda mga kiulungan sin Allah. Bangsaw pa maun waktu yung kita biya makasubo kita, mita sarang mag-ibadat. Mita sarang mag-ibadat. In Allah ta'ala maglagi sin ibadat ta, na in Allah ta'ala ghaniyun anil alamin. Di maglagi sangat dayahanin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya maglagi pakatan alam. Sumagawa hangkan sa kita diak sin Allah Ta'ala mag-ibadat, sabab in kita di maghula dahin di hadunya. Sumagawa in kita piapan jari sin Allah Ta'ala supaya maghula haadlaw akhirat. Maghula adlaw akhirat. In Allah subhanahu wa ta'ala biyandaan kita, piapatumtum kita. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kabuka kamu
sinhambuk adlaw amuin magbalik na kamuyan. Magbalik na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabuka kamo sinambuk adlaw mawaya kita iman sindi, magbalik na kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari rin dito hato tungbas-tungbasan. In tiap-tiap ginawa sindi-indiin na usahan niya. Hati niya, hinang niya, mangi marayaw. Wahum la yuzlamun. Hahal di wayroon na pag-anyaya kanila. Tungbasan in marayaw sin labi marayaw. Kakuya ka na mga sila. Wayroon nagpahil-pahil sin pakaradyaan nila. Tiyunay nila yung pag-amal ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuyakan. Wala sila naligap. Wala sila natipusin parhiasan dunya. Amuin lumaway sadya sa indihilan nila tuod. Amuin halga panagnaan. Amuin pag-ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuyakan kanila mayta sa babadlaw akhirat. Tungbasan din dito hato sin labi marayaw. Adapun karukaan. Ha mga sila amuin nagpahil-pahil. Manjariyabutan na sin amuin. Ajal nila wayroon sila nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dahil di hiniin mga sila wayroon payabutan, amin masi-masi pa yung kabuhi. Laungsin kita bukon pahuli ang lahat. Masi-masi on pa waktu mga kiulungan sin Allah. Hasupaya di mabutin adlaw pagsusun. Magsusun amuin wayroon na. Wayroon na lian niya. Wayroon na amuin result marayaw sin pagsusun. Na mga kiulungan sin Allah, sarang inbar iman hati niya, siya saddiyan yung ginahawabaran niya. Sin pag-uwi niya matu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabdain dito hadlaw akhirat, maghisab sin ginahawabaran. Hisabun in manusia, sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun mga pangasuburan dito hatu. Kataan manusia, miskin, dayahan, kawasan, iban bukon kawasahan, maas bata, usog babae, pangasubuhan siya rin dito hato. Nauno na baha inamuin hisambag tanyo, ha pangasubo ini. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, biyabanda na kita nyo damikyan. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibut patuhan mo. Ibut patuhan mo ya Muhammad. Tan tutuod. Pangasubuhan na mo sila katan. Amma kanu ya'malun. Sin uno-uno na in kaaunan sin hinang nila mangi marayaw. La ilaha illallah. Pakaradyaan dakula mga kiulungan sin Allah. Bang in manusia di magmatuyo. Di magsaddiya. Sin ginhawabaran niya sin pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Uno na bahaing kahalan niya rin dito hato pabilap. Tumindog na siya. Haalupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangasubuhan siya sin upat parakala. Warad al-hadis an Mu'ad wa Abil Barza al-Aslami wa an Ibn Mas'ud. Amuin in hadis ini, hadis karungwan sin katan. Amuin din dihay ni biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kadkala Nabi alaihi salatu wassalam, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Di ikatikang sin ipun insikinia haadlaw kiamat buat malaingkan sahingga sampai kapangasubuhan sa sin upat parakala. Katan ipun di mo yan ikatikang hadlaw kiamat sahingga sarang kau kapangasubuhan sin upat parakala. Panagnaan pangasubuan umrihi fima afna. Amuin ummul niya. Bang tiyakain niya na. Iusal. Yubus. In pangumulan niya haupu-haupu dan dia dunya. Pakarayawan ka, ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, atawa maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Mga kiulungan sin Allah dan di pa dunya. Kaya iingatan tanyo na piyahati kita nyo asal. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin panagnaan pangasubo. Pangumulan tanyo. Sabab in pangumulan ini sa halga-halga mga kiulungan sin Allah. Hangkan sa panagnaan ini
siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in manusia apabila liupas niya in ummul niya, sa kaula-ula liupas niya ra in kabuhi niya. Liupas niya in kabuhi niya. In ummul ini, amuna ini, in amuin, day nga mga sahalga-halga. Hangkan sa biyay takato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manusia apabila abutan na sin ajal niya, kamatay niya, wayroon pa ngayon uno-uno, buat malaingkan, mga yu ummul sasaat. La ilaha illallah. Ummul sasaat, hasupaya makapag-amman ibadat. La ilaha illallah. Biyay kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul mautu, qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan, fima tarak. Sehingga di matong napambuk na in kanila, in kamatay, mangayo na pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo na, ya Tuhan ko, pabalika ako pa dunya, mangayo ummul, la'alli a'malu salihan fima tarak, supaya ako mag-amal ibadat dito ha dunya. La ilaha illallah. Mga kiaulungan sin Allah, in bar iman, bar akal, amuin, pandugahan niya marayaw, pataon niya marayaw, pasandungon niya marayaw, palawang pangatayan niya, pasinupon niya, papikilan niya, in ayat ini. Amuin, babayari pa siya dunya. Dihilan niya tudahal kayong pag-ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai biyayta si mga ulama din diya ini, pangitaan, insahal ka rin diya dunya, bukun kawasa, bukun alta, sumagawa amal ibadat. Hangkan sa ayat niya tubiyayta sinallahu ta'ala manusia, wayroon maksud niya mga magbalik maripa dunya, buat malaingkan unura. Mag-usaha alta, magkawas sa dumakan, bukun. Sumagawa ibadat. La ilaha illallah. Na hangkan sa mga kiauluhan sin Allah, bang tanyo ini pandugahan marayaw, sumung na sadya, in amuin pag-iman tanyo, tumunay ibadat, ayaw magpahil-pahil. Bati kau, tulahad kau, sin ginhawabaran mo, tumunay sin sambahayang 5 waktu. Bang kita nyo mga kausungan, manaw kita nyo pa masjid, karena inyanday nga mga salga-alga, piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsambayang jamaah pa mga kausuhan. Misan pa uning kaligapan mo, law mo nag-uusaha ko, di ko'y kabin. Law mo yato ako nagihinang, di ko'y kabin. Subhanallah, tumtumain ayat ini. Inhalga sin ibadat, bang kitabutan na sing kamatay ta, amuren balikon ta maripa dunya pangayon ta, asupaya mag-ibadat. Dahil nga sabiat to, magtuy ka mag-ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Sumambayang kau 5 waktu jamaah. Sabi ni day nga mga salga-alga, piya wajib, sampai Ibnu Abbas, ya subusiya, radiyallahu anhu ma, ya subusiya, anir rajuli yasumu bin nahar, wa yakumu bin lail. Magpuasa, hawaktu adlaw. Magsambayang tahajjud hawaktu tungay risuk. Ya subusiya. Sumagaway nusog ini, la yashhadu jum'atan wala jamaah. Di magsambayang jamaah pa masjid, misan wayrun udur. Unutain udur ini. Khawfun aw maradun. Ada kala, aun kapiligduhan, bang siya matu pa masjid, biya na sinin kahalan, nagbubuno. Ada kala matimbak siya mga ranyaun. Het on kapiligduhan karuhan. Sabi on di wayroon mga kiaulungan sin Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. At awan na sa sakit siya, di niya kakausan, in ginawabaran niya. Misan wayroon udur niya, di siya magsambayang-sambayang jamaah. Damik yan in sambayang jumaat, di ra siya sumambayang. Unim biyay Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radiyallahu anhu ma, huwa finnar. In kaaunan in siya to, alam apinal ka jahannam. La ilaha illallah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nabiyan mga kiaulungan sin Allah. Pakayun tanyo in ummul tanyo. Pangasubuhan kita nyo yan. Bang piyakain mo na yubus in ummul mo.
Bang pakain mo yusalin ummul mo ini, dengan kabata-bata sampai 5 kita nyo. Piya kain tanyo yusal. Mataud na ayat mga kiulungan sin Allah. In manusia. Sampai beta sin Allah subhanahu wa ta'ala bukayat niya. Kabuhi din piyag susunan. Ya laytani qaddamtu li hayati. Pagsusun ini, ando, bang sadya ako nakahinang ibadat. Napauna ko maripadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala para kabuhi ko rin di. Magsusun. Hangkan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nanawag-tawag ka ito mga kiulungan sin Allah. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsyarun. Ya kamu amuin mga namamarat saya. Taimaan niyo in partawagan sin Allah. Iban sin Rasul niya. Mag-ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Lumayo sin piyang langan pagsirik panyakuto. Iban sin pagbidaa. Iban sin kataan maksiat. Tinggalan. Lima yuhyikum. Maita kita niyo manay-mai. Sabab parman sin Allah ta'ala. Iyan inikabuhi kanyo. Hikarihil. Kahatulan sin kabuhi niyo. Sabab aun manusia dan diha dunya nagnanapas maghibaling ginawabaran. Unim dita sin Allah subhanahu wa ta'ala inakikatnya patay. Ahyaun amwatun ghairu ahya. Patay, mga patay. Bukun buhi. Hindas yu ini. Wayruun pag-iman along pangatayan. Wayruun ibadat along pangatayan. Biyahan mga kiulungan sin Allah. Ampay na Allah ta'ala nagbanda. Hangkan kita niyo sarang manayma. Sin partawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ayaw magpahil-pahil. Ayaw lumawag likuwanan. Ayaw dumuawa. Sin uno-uno na. Wayroon kasabunnalan. Hasupaya sadya di makapag-ibadat. Sawabi na Allah ta'ala nagbanda. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ingatan niyo. Bunal to din Allah Ta'ala, utan niya in antara sin manusia iban pangatayan. Amo in manusia, di na siya makabatok mag-iman. Di na siya makabatok mag-ibadat mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makabuwa mga kiulungan sin Allah. Kabuwa. In manusia kan siya, mahang na yan. Bangkaw nakabatok mag-ibadat mo Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsarang sukul kaw pa Allah Ta'ala. Sarap kamahangan, in manusia, nagmaksiyat. Nanaykod din nga partawakan sin Allah Ta'ala pagus makabalik pa siya mag-iman magbalik. Na hangkan say Ibnul Qayyim rahimahullah nagbahanda annakum idha tathaqaltum wa abta'tum 'anil istijaba fala ta'manu ay yahulallahu bainakum wa baina qulubikum. Laungi Ibnul Qayyim rahimahullah bang kamu magliso-liso magpahil-pahil di manay masin partawakan mag-ibadat, ayawtud kamu amuin, humayang in pangatayan niyo, batin kamu di na paratungan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aon padyatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasawab sin pagpahil-pahil niyo. Wala kamu na naima, inang hinukas kamu, tampanan na sin Allah ta'ala in pangatayan. Di na siya makatayma. Di na siya makatayma. Uqubatan lakum, daw Ibnul Qayyim, siksa kaniyo, fala yumkinukum ba'da dhalika minal istijaba. Ama po asyat to, tiyampanan na sinallahu ta'ala yung pangatayan, di na sila makatayma. Naabiyahan mga kiaulungan sinallah, hatat kala panagnaan pangasubo ummul ini, usaluntan yutod ini, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni panagnaan pangasubo, wa annahu ilayhi tuhsyarun. Kita niyo. Siyabot na sabi sin Allah Ta'ala, pagpatumtum ka to, bunal tuod, harap damat to kaniya. Kita niyo mapun kataan, punon den dito hato, hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panagnaan mga kiulungan sin Allah. Ummul mo, bang pakain mo, iubusin ummul mo. Hikarwa mga kiulungan sin Allah. Pangasubo, an ilmihi fima amila fih. Pangasubuan siya sin
ilmu niya. Fima amila fi. Bang ulo na inhinang niya ilmu niya. In ilmu mga kiulungan sin Allah. In iyan pangasubukatu adlaw kiamat. Bang tanyo biyog buganda. Bang tanyo piya sampay ra sabin ilmu. Inyan amanat mga kiulungan sin Allah. Sarang hipasampay biyak tuod sin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan piya sampay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang paadapon in kita niyo magpasud sin pikilan, magpalabi. Hapag pasampayan sin ilmu ini na ini pangasubura isa hadlaw kiamat mahinang siya siksa. Sabab in katan malawng. Sabab sin pagpasampay sin ilmu bukun na. Atawa limipay na day nga pangindo sin Quran iwan sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In iyan katan mahinang siksa. Sin ginahawawaran sin nagpasampay iwan siksa kaniya hakatan manusya na lawng niya. Hanggang sa ang pagsabuton si Rasul sallallahu alaihi wasallam du'atun ala abwabi jahannam. Mga mananawag-tawag karungan mo kala Allah wa kala Rasul. Magsabot biyat to. Sumakawaunin biyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga mananawag-tawag yan, halawang sin apinal ka jahannam. Hinda siyo yat to. Amuin mga tao, haula tanyo niya min pag-ianon ahlul bida. Mga tao mag-promote sin amuin kabidaahan. Misan wayroon na nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod pag-agama, hatungod pag-ibadat. Masi-masi na mayan mag-promote biyayan. La ilaha illallah. Ada kalain ini piya ngari-ngarihan na sin saitan kanila. Ampa biyay tatud sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga manusia naghinang halawm kalawungan biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangari-ngarihan kanila sin saitan in kakahinang nila. Sampai biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. In panghati nila hinang nila yaon hinang marayaw magkissa pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magbunyi-bunyi, manglaggo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kauna. Uno ini lumabi kita nyo din nga mga kasahabatan kasawan si Rasul sallallahu alaihi wasallam di mga kiulungan sin Allah bang tuyo da iban kusog magibadat di kita nyo makalabi mang tanyo kita ning kahalan nila wayron sila nagmaulod wayron sila naguno bang uno kakahinang naunin hati at wala sila nang lago para Rasul sallallahu alaihi wasallam tan tutuod inini pangitaan tanyo in kakahinang ini hinang bidaa piya ngari-ngarihan sin saitan. Sampai pangati si mga tao, Masya Allah, alam kita nyo hidayat. Na, makabuka mga kiaulungan sin Allah. Ilmu pangasuhan kayo mo. Dahil nga sabi ito, humalitod kita sin ilmu ini. Sarang kawaunten ilmu, dahil nga mga manusia na mamaugbog sin panghindo sin Quran. Iban panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo hindi nila pagpasuro ni hawal napso nila. Di nila pagpasuro ni hawal napso nila rin doon hayaon. Naamuyat to in hikarwa mga kiaulungan sin Allah. Ilmu bang tanyo biyaw bukanda piya sampay tanyo. Sabab in ilmu ini di yan magmumpata pabila di tanyo bagbukan. Tumtumun tanyo. Bang sadya in ilmu nagmumpa at amo hindi siya bagbukan di nahinaon sin Allah Ta'ala mga Yahudi. Sampai piyagmulkan sila in mga Yahudi. Biyay talong Quran, ghairil maghdub. Amuin, mang kita magsambayang, suratul Fatiha, mga yupallahu ta'ala, dan mabuntol, dan si mga kanabi-nabihan, mga tao salih, mga tao halaw hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ghairil maghdub. Bukun dan si mga kiamulkan sin Allah ta'ala. Hinda siyo ini, mga Yahudi, mga kiulungan sin Allah. May tauning kalan si mga Yahudi. Nakaingat alimul haq, lakin khalaful haq. Makaingat sin kasabunalan, yato kanilang ilmo. Wala nila piyag-ammalan. Gamayan siyo lang nila. Na, para kala dakula mga kiaulungan sin Allah.
Amo yat ni karwa. Amo in ilmu mga kiulungan sin Allah. Bang tanyo biyog bukan, bang kita nyo piyasampay tara, wayron kita nagpalabi. Hikato mga kiulungan sin Allah. Wa an malihi min aynak tasabahu wa fima anfaqa. Pangatuhi pangasubukato, ha tungod sin alta ta. Ha tungod sin alta ta bang hauno ta, yusaha. Iban harap pakainta, piyag na paka. Na, rendiyahin ni mga kiulungan sin Allah, pakaradyaan dakula, biya na sin kita niyo rendiya, dunya pa. Hatat kala inamuin parinta tanyo biyayaon, nag-account na, sin ginisan, dan, sin pag-usa, sin manusya, den di haula ta, gimuwa, aun na rin nga mga manusya, nag-usaha, sin usaha, hiyaram. Hiyaram, biya na si mga usaha, amuin, siya buyaon. Iban sin pagtakaw, naunin kahalan si manusya, dan dia dunya, nahiluhala. Nahiluhala, nagkajil na nagkajil. La ilaha illallah. Inyan din di pa dunya, biyariin na bang hadlaw akhirat. Bang kita nyo pangasuwan na min ay naktasaba. Haalupan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na ni sambung ta. Makasambung kita in usaha po dahil nga ganda riba. Dahil nga usaha siyabu. Dahil nga usaha tiyakawan. Uno na yung kahalan. Tanasanullah salamat wal afiyah. Mga kiaulungan sin Allah. Huon maglagi kita nyo alta. Sumagawa ayaw mabuta kita nyo. Ataw kugdanan kita nyo sin pitna sin alta. Amin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal. Bunaltud in katan umat aun fitna tutukasan kanila. In tutukasan na ummat ko ini alta. Katan manusia maglagi alta. Sumagawa ayaw mangdahi sampay sulangon mo rin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin alta misan kau nagpun apabila tiranan hiyaram sin Allah ta'ala in iyan di mo'y kapagkasanyangan. Gamayan ikajul jana kay mo. Hikahina kay mo rin diya dunya pa. Labi luwa na adlaw akhirat. Kita nyo na yung mga kahalan simbiyayaon. Nasalullah salamat wal afiyah. Nyanan man sin parintain mga mag-uusabya ini. Kabiyasan dakula mga kiaulungan sin Allah. Kabiyasan dakula. Bunal da imbiyayta, asal da bunal. Imbiyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila dhullu was-saghar ala man khalafa amri. Hinang in kahinaan, in kabiyasan. Iban sin wayruun pag-addat, di na siya pag-addatan si manusia. Mawain pangatod kanya si manusia, kan siyo inihinang, ala man khalafa amri. Hay siyo-siyo na in sumulang, sin diaakan ko. Na, mga kiulungan sin Allah. Pagkain altay ni kalakihan, usahon tanyo siya hakarayawan. Sabab in alta in iyan tumtumun tanyo, di da siya marapalom sin pakuburan. Matarang in hadis, pagkaruwan sin kita nyo daran, pagpatumtum si mga kaulamaan tanyo, hafizahumullahu jami'an. Rawal Bukhari min hadith Anas bin Malik radiyallahu an. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya, yatba'ul mayyita thalathatun. Magadlaong hatau mayit into parakala. Magad into parakala kanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Magad kanya in alta in ahli niya, in alta niya iman sinhinang niya. Fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahidun. Sumagawa rin dito mayan, magbalik da in dua, in kumakal, umiban kanya hambuok da. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Magbalik laong, misan pabiyarin lasasin, ahli niya magbalik da. Muy pabay, mangsi kakubul na. In alta niya, amuin misan hiyaram, tiyuyuan niya tudmaman makahasin alta, magbalik da. Hangkan sa long takay na ito, ayaw kita matipusin sub, atawa paglakita sin alta, misan dahiyaram, umusarab yan. Na, ayaw mga kiaulungan sin Allah, sabi niyan, ikabinda.
Magbalik da. Uno rin, kumakal ka niya rito, wayabka amaluhu. Amurain hinang niya. Hangkan sa parayawon mo to din paghinang mo. Bangkaw mag-usa, pag-usaha ka, usa yalal. Usaha yalal. Wa fima anfaqa. Iban pakain mo na piyag na pakayan. Maksiyat na makaulong. Ibadat, alhamdulillah, bismillah, fi sabilillah. Ibadat mo yan, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, mahinang mo luto dahon, pahadarat sin Allah ta'ala. Amuin, biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Pamungan kanila ya Muhammad, pamanga ipon kubar iman, yuqimus sala, magsambayang sila sambayang 5 waktu, sarta magnapaka sila sindi-indi ining karijiki na mo kanila, sibu da kasipukan, iman sin hakala kalahilan. Hari pa dumatong kanila inhambu kadlaw, la bay'un fi, wayroon na pagbida kang. Wayroon na pagbira kang. Biya sindan diya dunya bang wayroon kay mo. Bang aon daalta mo, mamikaw biya na supaya makadawhat kaw sin wayroon kay mo. Narendit mo adlaw akhirat, wayroon na mga kiulungan sin Allah. Hangkan sa ayaw to di manusia matipo sin alta ini. Sawabin alta, bang di ta mapakay mag-ibadat mo Allah Ta'ala, tub-tub din di sadya dunya. Tub-tub sadya mampang. Sabab pag-abot pamampang kaya kubul na kita biyayan, magbalik na laungin alta-ta. Di na misan lumi kato. La ilaha illallah. Kita, tanyo ba mga kiulungan sin Allah? In dunya, in kahinaan sin dunya, ini kababa sin dunya, bang in manusia mapatay na, mismo ahli niya, di na mabaya duunan niya, halaumbay. Sabab, mapinda na yung kahalan niya, ada kalamuka na. In mga ahli niya, magkainahon na in ahli niya, ipahatod na siya pagwan. In alta niya, sa sakatan niya misambiyarin lingkat, subhanallah. Yato na yung ginisan tiragbusan Ranger, Navara, Fortuner. So magawa, kita yung paghaturon yan. Kawaan tarak. La ilan. Kawaan larak tarak na yung dunayaon. Paghaturan sin mayit. Inbawa sin dunya. Nahangkan sin baraktal sa langtod niya, panduhan ng kahalan ini. Magnapaka siya sin alta niya. Sibu da kalahilan iban sin kasipukan. Hari pa dumatungin adlaw wayro na pagbirahang, wala kilal wayro na pagbakay-bakay rin dito hato. Wayro na pagbakay-bakay rin dito hato mga kiulungan sin Allah. Buat malainkan diin na sadya, inahinang mo rin diya dunya, amo na yat yung makamumpat, kay makaril kay mukasanyangan. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Parman sin Allah Ta'ala, uno, aun paka suko si manusia. Wayroon na suko sin manusia darat sin Allah Ta'ala buat malingkan diin na sadya na hinang niya. Babayari kita dunya, maghinang kita, magpuspos kita sin hinang ta mga kiulungan sin Allah. Biyan mga kiulungan sin Allah, hikatuya to pangasubo. Ayaw tuod kita mati po mga kiulungan sin Allah. Sumagawa bang kita, alhamdulillah, yanugaran sin Allah Ta'ala alta, pakayuntayan, hipag-ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala. Hari pa in manusia, amuin, sumilawak pa Allah Ta'ala sin alta niya, magsusunna. Kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya riwayat Imam Muslim. Kaya riwayat Imam Muslim, mga kiulungan sin Allah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulul abdu mali mali. Apabila inipon mapatay na, sumilawak na laong, alta ko. Wa innama lahu min malihi salas. Ang pabiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunal to din suko sin manusia yaun, hatungod sin alta niya, tastu para kalada. Ma'akala fa'afna.
Panagnan suko niya nakaun niya rin dia dunya. Wayruun na. Sambatan. Ipa Tuan Jack, hafizahullahu ta'ala. Pagsungit mo pa yan, tiyatakaran na. Sinsiptik tang. Na. Unuin nakaun mo, amuin, tiyatakaran sinsiptik tang, wayruun na, faaf na. Nalanyap na lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suko niya panagnan. Kakaun, nalanyap na. Aw labisa faabla. Atawa, tamungon niya. Naluma na. Nahansul na. Kuwan. Tamungon niya. Nang sin mga magbibisara, tamungon, mahansul na, nagpataod kita sin tarapo. Aw, ini katu, aw tasaddaka faamda. Duayat to, nakaon, natamong biyan, hikyabin, wayron na, nalalnyap na. Amuraon ini katu, biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw tasaddaka faamda. Suko niya ring alta niya katu, kaya pagsarakan niya. Kaya pag napakanya pisabilillah, faamda, yatto na darat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma siwa dalik fadahibun wa tarikuhu linnas. Mapuas na nga tuyat to, wayroon na, limabay na. Naig na rin kanin alta, wa tarikuhu linnas. Iban sin, pusaka na. Pusaka na pamanga sila, anak apu kyabin. La ilaha illallah. Naambun na din pagyano ni Hasanul Basri rahimahullah. Laong Hasanul Basri rahimahullah, atakal mal halalan. Di matungkay min alta halal. Fala yakunan na alayka wabalan. Ayaw tuod mahinangin alta yan kabinsanaan kay mo. Adlaw kiyamat. Sabin adlaw kiyamat, du hasarat. Hipo sin pagsusunin adlaw kiyamat. Wa akbarun nasi hasratan yawmal kiyamat. Rajulun ra'a malahu fi mizani ghairi. Sa lagu-lagu na pagsusun, sinmano si adlaw kiyamat, hambu kusog, kita nin alta niya, yatto hatimbangan, hinang sin kaibanan manusia. Unin akiya Hasanul Basri rahimahullah, sa'ada bi jami'uhu, wa syaqiya bihi warisuhu. Nagkasanyangan, nabinsana, sa'ada bihi warisuhu, wa syaqiya bihi jami'uhu. Nagkasanyangan in mga sila nakadawhat sin pusaka. Pag ubos na binsana na juljana in mga sila nagtahan sin laul, sin karu, hapagpunan sin alta. Sabab karana wayroon sila nagnapakasin alta nila. Nabiyan mga kiaulungan sin Allah, hikatu pa nga subukato tanyo tungod sin alta. Bang hariin tapya, ya iusaha, iban pakaintapyag napaka. Na tumtumunta nyo tuod, in Allah subhanahu, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbanda kato, kullu lahmin nabata minas suhat, fannaru awlabe. Katan, unod, simulig, day nga hiyaram, apinal ka in tagmustahak kaniya. Labi awla, amo in tagdapo kaniya. Nabiyan mga kiulungan sin Allah. Hazaman tanyo ini, yari na yung tiragbusan, pag-usaha, na, dendihay ni sarang tud kita maanib. Sabab, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in halal, matarrang na. Wa innal halala bayyinun. Bunal to din halal, matarrang, wa innal harama bayyinun. In haram, para kala haram, matarrang. Wa bainahuma umurun mustabihat. In haut, sin amuin pakaradyaan ini, hantara niya pakaradyaan mustabihat. Syubahat, taka syubahat. La ya'lamuna kasiru minan nas. Di kaingatan ini, sin kamatauran si manusia. Dahil nga sabi at tulong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya kita amuin masalamat dahil nga mga subahat ini, tinggalan ta na. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamantara ka subahat, faqad istabra'a lidinihi wa irdi. Hisiyo-siyo in tinggalan niya in subahat yon, pagkaon subahat, ada kalaon hiyaram din doon na yaon, na bunal to na parihala niyang pag-akaman niya ibansin, amuin kamaruan niya. Waman waqa'a fi syubhat, faqad waqa'a fil haram. Hisiyo-siyo in amuin, yaon da siya, yaon da siya miyaon, para pag-usaha, taka subuhat, bunal to nakakugdan na siya,
Gulapak na siya maun pa, hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga kiulungan sin Allah. Hapag hadjian niya nasalullah salamata wal afiya, makakita kita niyo mga kiulungan sin Allah, pag-usaha, biya na sin amuin, kaya sa ako pansin kita niyo, magdakang kambing. Magdakang kambing, inini, bisaraw tanyo tiyo biyan, aun magdakang dan dito hatuhal ka, hanggatus kapituan taglima real. Na inini parakala aun subahat. May taka parakala subahat sabab nalibot si mga kaulamaan tanyo in Saudi Arabia in baba na pagdakangan din dito kambing ha mga magahadji daing hatong gatus pataas. Adapun hanggatus kapituan taglima wayruun kabaakan. Narendi ini aun ka sa kupantanyo magdakang biyayan. Hanggatus kapituan taglima real. Sampai miabot dia nagbisara. Dia nagbisara. Sin mga kaguruan tanyo pariksaon. Bang aun tuod biyayan. Mang maluhay, alhamdulillah maluhay makaluhay kita niyo. Dia nagbisara bang pariksaon bang aun. Kitaon bang aun ng kambing. Wayro ni kapakita. La ilaha illallah. Amo yati makabuka. Nauno ini, amo nini pagyanon syubuhat. Aun pagduarwa rin doon na yaon. Bukun matarang. Na, rendi ay ni mga kiulungan sin Allah. Hasupaya kita makaanib. Tinggalan tayat to. Sumarawa bang kita masi-masi. Dahin doon magdarang. Sabab inpungun ta maluhay. Sumarawa tanga subahat. Sabab bang kita unta biyan pariksaon. Wayro ni kapakita. Na, nakakugdan na kita pahiyaram. Kakakugdan na kita pahiyaram. Ampay nini pangasudakula sa parakala ibadat. Hasasuko si mga sila. Amuin naghadji tamattu iwan kiran. Amuin dam nila iwan pagkurban nila. Nah, biyan mga kiulungan sin Allah. Hikatu yattu biyan. Amuin tungod sin pag-usaha. Asubuhan kato yan. Nalong si Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalan in parakala takasubuhat. Nabiyan mga kiulungan sin Allah. Hati niya, misan mahal ka, ayaw ko magkuhan. Mamansure ka rin doon na yan, Bismillah fi sabilillah. Sumakaw, misan maluhay bang takasubuhat? Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakakugdan ako pahiyaram. Nabiyat tuwing parakala mga kiulungan sin Allah. Ini kaupat kahinapusan pangasukat mga kiulungan sin Allah, wa an jasadihi fima abla. Hambuk riwayat, wa an shababi fima abla. Hatungod sin ginhawawaran niya ini. Makusuguan jasadihi. Amin ginawawaran niya ni pangasubun bang pakain niya na yusal in amuin ginawawaran niya. Nakapakain na nahansul in ginawawaran niya. 5 asin ginawawaran niya ini. Hatungod da kapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ataw pag maksiyat. Mga kiaulungan sin Allah in kabuhi din dia dunya hangkaray da. Mismo kita nyo buhi biyayaon kay ngatan tanyo na asal. In jumatu, wayron pagduarua, 100% kay nga tantanyo, bata-bata, hipag-anak, biyan pula-pula, may nang magpanaw-panaw na, may nang subol-subol, pagus lumaas, di na makapanaw, sampay mapatay. Tanto, yung katan manusia, kaya sakupan yan maas usog babae. Sumakawain makainu-inu, aun pamatipo, malupa, sin parakala, amuin, matan ini. Sin kaya sa sakupan tanyo. Hangkan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatumtum kato tanyo pag bisita kamo, pagtiraw kamo sin pakuburan. Sabab mayta in pakuburan tudakkirukumul akhirah. Hambuk mayta tudakkirukumul maut. Makapatumtum kanyo yan sin kamatay. Makapatumtum kanyo yan sin adlaw akhirat. Misan biyarin dayaw sin pamaranan ko. In mga tao rin di mga pakuburan ini biara sab kaku usog balug-balugan na isab. Sumakawahaw na sila biyayaon. Yaon na sila lang pakuburan. Na mga kiaulungan sin Allah upat para kala yato amuin tumtumun tanyo tuod. Sambat sin amuin hambuk lecturer tanyo kahapon yato brother Wail Ibrahim. Sulatun tanyo bang aun dapat ampat tanyo decorationan, supaya di tanyo tud kalupahan. Upat pangasubo. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katan ipon.
Di niya ikatikang insikin niya, buat malaingkan sa hingga, apabila kapangasugon siya sinupat para kala. Uno na nisambag tanyo mga kiulungan sin Allah. Laong si mga ulama tanyo, hasupaya tanyo kasambakan niya to, pagsaddihan tanyo muna al-imanus sadiq. Amuin pag-iman matan. Bukon sa dila, sumakaw iya akaran sin ginawabaran, mag-ibadat. In pangatayan biyubunal niya, hikaruan niya, al-amalus salih, nag-amal ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. At tawbatun nasu, magtawbat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, mang kau nakarusa, wal istighfar, mga yukampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahupuan niya, mulazamatut taqwa. Amuin doon ka magpabuntol, magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, huminang sindaakan, lumayo sindiyangan, mura-muran mga kiaulungan sin Allah, amuin lapason kita ng sin Allah ta'ala nikatan, kangian, dunya, labi luba natod, kahirop amuin, kajuljanaan, iban sin, hiluhalaan, ha adlaw akhirat, siksa rin dito ato, lapason kita ng sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipasampay ko kanyo katan, in salam kasilasa, iman salam duaa, amuin di kamo magbati laol, magtainghog kumita sin paghindo ren di hayni atinya pag-lecture ren di hayni na mura-murahan amuin liapas kamo katan sin Allah Ta'ala piari hala kamo sin Allah Ta'ala yung basan kamo sin Allah Ta'ala sintong bas sa rayaw-rayaw maray amo na inin kahinapusan kakitaan niyo ko ren di hatahon ini sabab biyahayan na yung parakala ren di dunya hatinya wairun permanent niya aun nasadya katubtuban niya na uno na yun sa mabyayan, inshallah subhanahu wa ta'ala, maray amo na yun kainapusan, dahil nga sabat ito, tukbal ko kanyo, amuin, pagsarang sukul, kanyo katan, amo hindi magbati laol, masi-masi kamo yan din doon, tumahinghog, karena kami ako ini, hati niya, tumulak na biyayan, hati niya, hula, sutsi, mura-murahan, pamakkatal, mukarrama, amuin hula, kakasihan tuod umbul sa tu kakasihan sin Allah Ta'ala iman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makkatal Mukarramah na mura-murahan mga kiulungan sin Allah magkita kita nyo magbalik ha amuin halom karayawan iman kasambuan sin pamaranan iban halom kasalamatan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.